Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda. Nongeye kubasuza mwese mukurikiye Primo Media Rwanda. Nimwe tujye kubagezaho amakuru agiye avugwa mu bitangazamakuru ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye. Tugiye kuyahera mu ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Kagame yasabye urubyiruko rugotomera inzoga gutekereza kabiri. UN yishimiye igifungo Hategekimana Philippe yakatiwe. Naho Perezida Museveni yashyize mu kiruhuko abajenerali 11 barimo Kale Kayihura. Mbahaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye. Perezida Paul Kagame yasabye urubyiruko kureka kunywa inzoga cyane bagaharanira kurinda ubuzima bwabo bw'ejo hazaza. Ibi yabigarutseho ubwo yaganizaga bitabira igitaramo cyo kwibohora ku nshuro 29 cyabereye muri Kigali Convention Center. Umukuru w'igihugu mu ijambo yagejeje kubitabira igitaramo barimo n'urubyiruko yabibukije ko amahitamo y'ejo hazaza ari mu biganza byabo. Perezida Kagame yagize ati urubyiruko hano mugomba guhitamo, nimuhitamo kwibera abasinzi, niba hari n'abaje ko tuhahurira bafite inyota nyinshi ariyo batekereza, mubanze mu nyumve, hanyuma nimurangiza nababwira iki. Ubushakashatsi bwa kabiri bwa Minisiteri y'Ubuzima iheruka gushyira hanze bwakozwe ku ndwara zitandura mu Rwanda bwerekanye ko kunywa inzoga byongereye mu myaka 9 ishize kandi ari kimwe mu bitera indwara zitandura. Muri ubushakashatsi bwerekana ko kunywa inzoga mu mwaka wa 2013 byari kuri 41.3% bikaba bigeze kuri 48.1%. Abanywa inzoga abagabo ari 61.9% mu gihe abagore ari 34%. Intara yiganje ni y'Amajyaruguru aho bari ku kigero cya 56.5%, y'Amajyepfo nayo 51.6%, Iburengerazuba ni 46.5%, y'Iburasirazuba ni 43.9%, Umujyi wa Kigali ni 42%. Ashingiye kuri iyi mibare, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame avuga ko biteye inkeke uko ubuzima bw'abanyarwanda buhagaze bitewe no kunywa inzoga. Yagize ati nahoze ndeba raporo ya Minisiteri y'Ubuzima nuko banditse gusa bagasa nk'ababirata ngo umuntu amenye icyo kwirinda. Harimo imibare, harimo ibimenyetso, statistike zerekana ubuzima bw'abanyarwanda bugenda budasa neza. Ibintu bigenda bitera imbere byerekana ukuntu mugotomera inzoga. Akomeza agira ati ariko uko bijya hejuru niko byangiza ubuzima bwanyu. Byerekana ko bijyana n'indwara zangiza ubuzima bw'abantu. Hanyuma se kakazi muzagakora ryari? Uzagakora udafite ubuzima? Umukuru w'igihugu yabasabye kureka ingeso z'ubusinzi ahubwo bagaharanira gusigasira amateka. Yagize ati mujye mubyumva muryo. Murabiza abantu benshi batinya kubibabwira. Ubivuza asa nkaho ari we kibazo cyangwa bamubona ko w'iby'amajyambere atabizi ngo ibyo nibyo bigezweho. Ibizahoraho no kudasaba amateka yanditswe mu maraso yanyu ngo muyareka asibwe n'inzoga, asibwe na wino. Umunsi wo kwibohora urizihizwa kuri uyu wa kabiri tariki ya 4 Nyakanga umwaka wa 2023. Ni umunsi wizihizwa hirya no hino mu gihugu hataho ibikorwa bitandukanye byagezweho by'iterambere. Mu yandi makuru, UN yishimiye igifungo Hategekimana Philippe yakatiwe. Umujyanama wihariye w'umuryango w'abibumbye mu gukumira jenoside Alice Wayeri Munderitu yatangaje ko yishimiye ikatirwa rya Hategekimana Philippe wahamijwe uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Tariki ya 28 Kamena uyu mwaka nibwo urukiko rwa rubanda rwo mu Faransa rwaburanishaga Hategekimana wamenyekanye nka Biguma igifungo cya burundu. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko mu gihe yari umuyobozi wungirije muri Jandarumori muri Nyanza mu 1994 yategetse ko abatutsi bicirwa kuri bariyeri bamwe akabiyicira ubwe. Ni ibyaha bavugwa ko byakozwe muri Mata na Gicurasi uwo mwaka. We yaburanye ahakana ibi byaha byose avuga ko mu mpera za Mata no muri Gicurasi yose yakoreraga i Kigali kuko ngo ariho yari yarimuriwe. Abatangabuhamya bamushinjaga barimo nabo bakoranye muri Jandarumori yavuze ko bamubeshyera. Nderitu kuri wa 3 Nyakanga yatangaje ko uru rubanza ari ikimenyetso gikomeye cyuko abakoze ubwicanyi ndengakamere bazagezwa mu butabera. Inshuro bakuhisha zose n'igihe bamara bihishe. Yavuze ko ikatirwa rya Hategekimana ritavuze ko ubutabera kubice wababo bubonetse bwose ariko byibuze riroroshye ibikomere bafite. Hategekimana wari wariyise andi mazina arimo Philippe Manieri yafatiwe muri Cameroon mu mwaka wa 2018. Urubanza rwe mu mizi rwatangiye muri Gicurasi 2023. Naho mu yandi makuru, Perezida Kagame yemeje guhangana n'amarozi ari mu mupira w'u Rwanda. Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yanenze amarozi amaze igihe avugwa mu mupira w'amaguru, yiyemeza kuzashaka umwanya agahangana nayo. Umukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro cyihariye yagiranye n'ikigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru RBA. Hashize igihe leta y'u Rwanda ikora ibishoboka byose kugira ngo iteze imbere siporo zitandukanye, gusa umusaruro by'umwihariko umupira w'amaguru ukomeje kuba ikibazo. Kuri ubu
imyaka imaze kuba 19 ikipe y'amaguru Amavubi itazi uko kwitabira imikino y'igikombe cya Afurika bimera ndetse n'amakipe akunze guhagarara u Rwanda mu ruhando rwa Afurika akaba adakunze kurenga umutaru. Perezida Kagame aganira na RBA yagaragaje ko kuba hari abatoza bahitamo kuyoboka inzira y'amarozi aho guha ubumenyi buhagije abakinnyi biri mu bidindiza ruhago nyarwanda. Yagize ati iyo ukora akazi niyo byakwitwa kugakunda ariko ukagakorana umuco utari mwiza ubwabyo bigira ingaruka ntabwo ubona umusaruro uko bikwiye. Abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije aho gukora ibyangombwa bihagije guha abakinnyi imyitozo baraho bari mu ndagu bari mu bintu by'amarozi cyangwa gutanga bitugwa ku basifuzi icyo kigatwara 50% y'ibikwiye kuba bikorwa. Umukuru w'igihugu asanga ibi ntaho byageza ruhago nyarwanda ndetse n'igihugu muri rusange. Yunzemo ko ibyo ubwabyo ari byo bintu bya mbere bikwiye guhagarara. Nagiye ngira ibindi byinshi ntabwo nigeze umwanya uhagije ariko ndumva nzashaka umwanya wabyo nkahangana nabyo nkuko hari n'ibindi dusanzwe duhangana nabyo ndetse bamwe nibatanareba neza umunsi nzaba nabigiyemo bizabagiraho ingaruka. Perezida Paul Kagame yashimangiye ko adashobora kwemera ko ibitekerezo by'ubutindi nk'amarozi bikoreshwa mu gihugu by'umwihariko mu mikinire by'igihugu cyose. Byari imbere yo kuburira abayakoresha ko ari hafi kurwana nabo no kubamenyesha ko nibakomeza kuyakoresha byanga bikunze bazakomeza gutsindwa. Hanze y'u Rwanda, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yashyize mu kiruhuko cy'izabukuru abasirikari 110 barimo abaofisiye generali n'abaofisiye bakuru mu ngabo za Uganda UPDF barimo General Kale Kayihura wigeze kuyobora polisi y'icyo gihugu. Urutonde rw'abasirikare bagiye mu kiruhuko rugaragaraho abajenerali 11 n'abaofisiye bakuru 99 bafite amapeti kuva kuri meja kugeza kuri koloneli. Urwo rutonde rurangajwe imbere na General Kale Kayihura, Lieutenant General James Nakibisi Lakala, Major General Samuel Waswa Mutesasila, Major General Joseph Aroka na Major General David Wakalo. Abandi batandatu basigaye bafite ipeti rya Brigadier General. Aba bose bazasezererwa mu cyubahiro mu ngabo za Uganda kwa 31 Kanama umwaka 2023. General Kale w'imyaka 67 yavukiye Kisoro muri Uganda kwa 26 Ukuboza mu 1955. Yayoboye polisi ya Uganda kuva mu 2005 asimbuye General Edward Katumba Wamala. Icyakora kuwa 4 Werurwe 2018 Perezida Museveni yazamuye mu ntera Martin Okoth Okola wari umuyobozi wungirije muri polisi ya Uganda ku munsi umwe na General Eli Tumuine yasimbuyeho Lieutenant General Henry Tumukunde nka Minisitiri w'umutekano. Ni impinduka zakozwe mu gihe polisi ya Uganda yashinjwaga kurebera ibikorwa by'umutekano muke akaba ubwicanyi bikarangira nta gisubizo kibonetse kuba bigizemo uruhare. Icyo gihe General Kale Kayihura ntiyakuweho gusa ahubwo yaje gushyirwa ku gatebe mu myaka 4 ndetse atabwa muri yombi ashinjwa ibyaha birimo guha intwaro abantu batazikwiriye aza kurekurwa by'agateganyo. Umuhungu wa Perezida Museveni akaba n'umujyanama we mu bikorwa bidasanzwe General Muhoozi Kainerugaba yigeze kwandika avuga ko uyu musirikare akwiye imbabazi azimusabira kuri Perezida Museveni. Aba bombi baheruka no guhurira Kabare muri Mata mu mwaka wa 2023. Naho umutwe wa M23 watangaje ko uryamiye amajanja kubera ibitero ushobora kugabwaho na FDLR yakomeje gusatira ibirindiro byawo nibwo yemeye gusubira inyuma ku rugamba ihanganyemo n'ingabo za leta FARDC. Uyu mutwe watangaje ko hari amakuru ko abarwanyi ba FDLR bakomeje kwegera ibirindiro byawo mu gice kitagomba kubamo abarwanyi cyagenewe ingabo z'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba EAC. Ni mu gihe FDLR ikomeje gushinjwa gukorana na FARDC mu rugamba rwo guhangana na M23. Mu mashusho yafashwe na Kivu Press Agency, Lieutenant Colonel Alfred Musubao Moriro wa M23 agaragara abwira abasirikare kuba maso kuko abarwanyi ba FDLR bakomeje kubasatira. Akomeza avuga ko umwanzi nta mbaraga afite naza mu kubiti. Yongera ati twiteguye kurwanya intambara ariko niba dutera mu bindiro byacu nta bindi tuzakora ibishoboka byose mu kwirwanaho. Lieutenant Colonel Moriro yavuze ko bakomeje gusaba leta ko baganira ku bibazo bihari bakabibonera umuti mu mahoro ariko bisa naho urundi ruhande icyo rushaka ari intambara gusa. Leta ya Kongo imaze iminsi ishimangira ko idateze kugirana imishyikirano na M23. Yavuze ko abashinjura umutwe kugizwe n'abanyamahanga nta shingiro bafite kuko nkawe yavukiye Kicanga arahakurira arahigira ndetse yabaye umwarimu muri ako gace mu gihe kirekire. Yakomeje agira ati ariko kubera ibibazo biri mu gihugu cyacu niyo mpamvu ndi hano ariko ndi umuntu wa hano, mama ni umuhunde, papa ni umunande. Yavuze ko bemeye gusubira inyuma kubera ko bashaka amahoro ariko mu gihe ibyo byabaga abasivili basigaye inyuma bakomeje kwicwa. Yakomeje agira ati ngenda umunyekongo, umutwe wacu, igisirikare cyacu n'abanyekongo ntaho bihuriye n'ubwoko. Iyo ni intwaro ubuyobozi bwa Kinshasa bwitwaza bugamije inyungu bwite zabwo. Lieutenant Colonel Dieudonné Kabengele yavuze ko ari ikibazo ko ingabo zakoze jenoside mu Rwanda ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana zikomeje kubiba umwuka mubi muri Kongo.
yavuze ko badashobora kwipfumbata ngo barebere. Ibyo bakomeje kurwanya ngo ni urwango, amacakubiri, ihezwa n'igice kimwe cy'abaturage, ibintu avuga ko bidasanzwe. Umusirikare witwa Etienne Tuyisenge ukomoka i Masisi ari naho yavukiye ndetse afite impamyabumenyi y'amashuri yisumbuye, we yavuze ko yahisemo gusanga M23 kuko abatahiriza hamwe batashya nyinshi, imbaraga zanjye nazo zirakenewe. Yavuze ko yakuze abavuga ikinyarwanda bahohoterwa, yiyemeza kujya mu gisirikare kugira ngo abarokore. Icyifuzo cye ngo nuko n'abavuga ikinyarwanda batekana kuko iki gihugu turagisangiye, ni icyacu twese. Mu yandi makuru, Guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ikomeje gufata ingamba zikaze zo kurwanya inyeshyamba za M23, igura drone 9 zo kugaba ibitero zakozwe mu Bushinwa zo mu bwoko bwa CH4. Iki cyemezo ni intambwe igaragara yo kongera ubushobozi bw'igisirikare cya Kongo mu guhashya inyeshyamba zikomeje gusaba guverinoma kugirana nazo ibiganiro. Nk'uko iyi nkuru dukesha urubuga Africa Military Blog ivuga, Guverinoma ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo yatangaje ko yatumije drone 9 z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 mu Bushinwa. CH4 ni indege zitagira abadereva, zigendera ku butumburuke buringaniye, zizwiho kumara igihe kirekire mu kirere kandi zishobora gutwara intwaro zitandukanye zirimo misile na bombe ziraswa ziva mu kirere zijya ku butaka, bizwi nka air to surface missiles and bombs. Icyiciro cya kabiri kigizwe na drone 3 zamaze gutangwa, mu gihe 6 zisigaye biteganijwe ko zizahagera mu mpera z'uyu mwaka. Izi ndege zitagira abapilote zizaba ziri ku kibuga cy'indege cya gisirikare cya Kavumu giherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, iri hafi y'ahabera imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru. Iyi nkuru ivuga ko hari ubwoko bubiri bw'izi drone, ari bwo CH4A na CH4B. CH4A ni drone z'ubutasi, ifite ubushobozi bwo gukora kilometero hagati y'3500 n'ibihumbi 5 no kumara amasaha hagati ya 30 na 40 mu kirere, mu gihe CH4B ifite ubushobozi buvanze bwo kugaba ibitero no gushaka amakuru. Ifite intware 6 n'ubushobozi bwo kwikorera ibiro 250 kugera kuri 345 by'ibisasu. Ngo bishoboka ko guverinoma ya Kongo yaguze ubu bwoko bwa CH4B. Drone 3 za mbere za CH4 rero ngo zashyikirijwe guverinoma ya Kongo muri Gicurasi 2023. Biteganijwe ko izindi zisigaye zizatangwa mu mpera z'uyu mwaka. Guverinoma ya Kongo kandi yavuze ko iteganya gukoresha drone ya CH4 mu kurwanya umutwe w'inyeshyamba M23 wubuye imirwano mu burasirazuba bwa Kongo kuva mu mwaka 2022. Kugura indege zitagira abapilote za CH4 zakozwe n'Abashinwa kwa guverinoma ya Kongo ntabwo ari umwihariko. Ibihugu byinshi bya Afurika nka Nigeria, Maroc, Misiri, Algeria na Ethiopia nabyo byahisemo gutumiza no gukoresha indege zitagira abapilote z'Abashinwa kugira ngo zongere ubushobozi bwo kwirwanaho. By'umwihariko, Nigeria mu bihugu bya mbere bya Afurika byaguze indege zitagira abapilote zo mu bwoko bwa CH3 zo mu Bushinwa ikoresha mu bikorwa byo kurwanya iterabwoba. Nubwo kugura indege zitagira abapilote za CH4 z'Abashinwa kwa guverinoma ya Kongo byerekana iterambere rikomeye mu kurwanya inyeshyamba za M23, ni ngombwa gusuzuma ingaruka zishobora guterwa no gukoresha ikoranabuhanga. Gukoresha indege zitagira abapilote zitwaje intwaro bitera impungenge ku mpanuka zishobora gutera abasivili b'inzirakarengane, kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu ndetse no gushobora guhonyora uburenganzira bwa muntu. Tugana ku musozo, Perezida Sall wa Senegal ntaziyamamariza manda ya 3. Perezida wa Senegal yaretse gushaka kongera gutorwa mu mwaka 2024, asoza guhwihwisa kwari kuri henshi ko aziyamamariza manda ya 3. Mu ijambo ryanyuze kuri televiziyo yagize ati, manda yo mu mwaka 2019 yari yo ya kabiri, ikaba ni ya nyuma yanjye. Ibihuha by'uko yari kugerageza kongera igihe cy'ubutegetsi bwe byari byenyegeje imvururo inshuro nyinshi kuva mu mwaka 2001, abantu babarirwa muri za 40 baricwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari bahamagaje indi myigaragambyo mu gihe Sall yari kuba afashe icyemezo cyo kongera kwiyamamaza. Ikintu nyinshi mu nzobere mu mategeko zivuga ko cyari kuba ari uguhonyora itegeko nshinga. Mu ijambo rye ryo kuwa mbere nijoro, Sall w'imyaka 61 yagize ati, habayeho guhwihwisa kwinshi, hanavugwa byinshi ku kuba nshobora gutanga kandidatire muri aya matora. Icyemezo cyanjye nafashe mu bushobozi ni ukutiyamamaza nk'umukandida mu matora ari imbere. Senegal irenze jewe kandi yuzuyemo abayobozi bashoboye bageze igihugu ku iterambere. Mu gihe cya vuba gishize hari habayeho uburakari muri Senegal kuko urukiko rwarakatiye igifungo cy'imyaka 2 Ousmane Sonko ukuriye abatavuga rumwe n'ubutegetsi kubera icyaha cyo kumunga cyangwa kuyobya urubyiruko. Sonko w'imyaka 48
yahamwe no kwitwara nabi ku muntu ufite imyaka iri munsi ya 21 ariko ahanagurwaho ibirego byo gufata ku ngufu. Abigaragambye babarirwa mu bihumbi biraye mu mihanda mu mijyi myinshi ndetse abantu nibura 16 barishwe. Sonko ahakana ko nta kibi yakoze ndetse amushyigikiye bavuga ko urubanza rwe yari amayeri ya politike yo kumubuza kwiyamamaza ku mwanya wa perezida. Perezida Sall ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2012. Mu mwaka wa 2016 Sall yahinduye itegeko nshinga imyaka ya manda ya perezida iva kuri 7 ishyirwa kuri 5. Ariko abamushyigikiye bavugaga ko yashoboraga kwiyamamariza manda ya 3 kuko manda ye ya mbere yari yo mu itegeko nshinga ryabanje. Guhwihwisa ko yari kugundira ubutegetsi kwashegesha izina rya Senegal nk'igihugu muri rusange kirimo demokarasi n'ituze mu karere ka Afurika y'Uburengerazuba karangwamo imvururu. Ni naha dusoreje aya makuru yacu, tubararikiye gukomeza gukurikira gahunda n'ibiganiro bitambuka kuri urubuga. Njye na Janet Kabayiza, mugira amahoro. Habari leo magazetini. Today in media. Aujourd'hui dans les médias. Uyu munsi mu itangazamakuru. kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuri Primo Media Rwanda.